المطلب الرابع تؤبرنا يبرنا أنواع الرياء ودقائقه noneji yingoji ko ndiye sama e ko sewi e mum tawata yimɓe ɓuri andu hande noneji mum ɗin e yingo e piiji sewɗi won e nder muɗum o inni abwabu riya kathira dame yingo hino heewi na'udhu billahi min dhalika de molor Allah ɗum wa hadir anwa'u an nahli taali mo jantano en ɗo seeɗa eɗen dame andanɗa hoore ma e dameji yingo aranal o inni an yakuna muradul abdi ghayra Allah koye tawara neɗɗon ko faandi kon wona sabu Allah wa yuridu wa yuhibbu an ya'rifa an-nasu annahu yaf'alu dhalik ko o faandi o yiɗi ko yimɓe andu wondemante tun waɗi ngal ɗo gollal la yaqsudu al-ikhlasa mutlaqan na'udhu billahi min dhalik fa hadha naw'un min an-nifaq kanko o faandaki laɓɓinangol Allah hay hunde ɗen moolo Allah immoɗen ɗo ɗum ɗo ko premier e noneji yingono tawa neɗɗon ko faandi ko yimɓe nanamo yoɓe yammo tun o faandaka Allah asani noon ɗimmo an yakuna qasdu al-abdi muraduhu lillahi ta'ala ko hara ko neɗɗon faandi kon ko faala kon ko koni ka Allah kon kono fa idha tala alayhi an-nasu nashita fil ibada wa zayyana wa hadha sirku o inni kono so yimɓe yii ko waɗi kon ɓe nani ko waɗi kon ɗum softinamo ɗum ɓeydinamo bi mana o weltora ɗum ɗon ha ɓeydinamo dewal ngal woni ɗum ɗo ko sirku suuɗiɗo on ni o woni sirku gundojo nde alamaki sallllahu alayhi wa sallam ya ayyuha nnas iyyakum wa shirki sarair mi rentini on e sirkuji suuɗiɗi gundoji ni qalu ya rasulullah ma shirku sarair qala maki yaqumu rajulu fa yusalli neɗɗo immo juula fa yuzayyinu salatahu o cuuɗa julde makko nden jahidan o tinno kono nasabu Allah ko lima yara min nadari nnasi ilayhi ko basse mo reni ɓen no reni mo no daalde mo fa dhalika shirku sarair nena maki kon ɗo woni sirkuji ɓurɗi fanɗude ɗin sirkuji ɓurɗi suuɗade ɗin o inni on danɗa hoore maɗe noone tammo on an yadkhula al abdu fi l ibadati lillahi wa yahruja minha lillah neɗɗon oɗon ɓuuri wuluggoyde men neɗɗon ko naatiri ka dewal ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah o fuɗɗani dewal ngal o waɗa ngal ha ngal timma hara ko Allah waɗa ngal fa urifa bi dhalika wa mudiha on sumar si ɗum yawti yimɓe anda kanko waɗi ngal ɓe mantamo fa sakana qalbuhu ila dhalika al madhi on sumati ɓernde makko nden deeƴira e nden mantoro ɗum wa manna nafsa bi an yahmiduhu wa yumajjiduhu wonki makko yelo ki yiɗa yimɓe jarnumo ɓe yettamo ɓe teddinamo wa yanalu o heɓira andanɗa hoorema ma yuriduhu min ad-dunya sabu ɗum ɗo heɓiran ɗo gurdam mo aduna kum wa hadha sururu nde ɗo weltare wonde ka ɓernde makko war raghbatu e nde ɗo fanude nde o heeɓi ka ɓernde makko yimɓe okkormo sabu ngal ɗo ndewal fittiyade minhu fiyo ɓeydu dewal ngal wal husuli ala matlubihi fiyo heɓu ko faala ɗaɓɓude kon yadullu ɗum ɗo heno tendina ala riya in khafiyin wonde madde ko yingo suuɗingoji on nani nayi on e noneji yingo wa hunaka riya badaniyo yingo ɓandu yanko mo adde ɗo yingoji ko windana ko addaga hiɗi suuɗi moƴƴa kono ko Allah ɗi suuɗaki wa hunaka riya badaniyo yingo ɓandu yankero arano on kaman yudhiru sifara wan nuhula yuri annasa bidalika annahu sahibu ibadatin kada galaba alayhi khawfu al akhirah o inni woɓɓe gono neɗɗo on feññina soyɗugol yeeso walla andanɗa ho yankinagol fi hollugol yimɓe ɓen wonde mati kanko o wonɗo rewde Allah moƴƴa bimbi o waɗa hoore makko ɓuute fi hollo o juuli moƴƴa jemma walla o dunda guite makko walla andanɗa hoore ma o soƴƴinkino e simɓe fi andigo yimɓe o juuli jemma oɗo fiyo yimɓe tañƴino awɗo mo huuli Allah ɓuuri mo yiɗi lakara ɓuuri aduna wakad yakunu riya'u fi sawti o inni hawnaki wonde yingol ara fi jippingol hito mum gon ɗaatinago fi hollugo kañum no huuri Allah wa buduli shafatayni yadulla nasu ala annahu sa'im walla neɗɗon tewo passi yorna toni hunduko mum ɗin fiyo yimɓe andu himo hoori ɗum ɗo fo no wawi gon neɗɗon heɓa ɗum kono kanko ko faandi kon ko woni waɗi ɗon ko fiyo yimɓe andu himo hoori o falaka hoore hana wonda o hoora ɗum ɗo ko sengo yingo ka ɓandu wa hunaka jewa ɗum riya min jihati libas no ara yingo hara ka sengo cionci awi zayi walla ka sengo none cuɗari wadde exemple kaman yalbasu siyaban muraqqa'atan wano ɓornotoɗo cionci andanɗa hoore ma ruuɗiɗi aduna mana cionci ɗi moƴƴa walla seekiɗi liyaqulana fi ɓe innu innahu zahidun fi dunya o ɗo ko ruuɗiɗo aduna oɗo yiɗi aduna aw man yalbasu libasan muayyanan yartadihi wa yalbasuhu ta'ifatu min annasi ya'udduhum nnasu ulama o inni walla o ɓorno cionci andaɗi toɗɗiɗi
tewta ko yoga e yimɓe ɓen tum wattoto ɗin ƴonci fi yo yimɓe ɓen innoɗo kay ko jeeyaɗo e joɓe gande fa yalbasu hadal libas o ɓornoyo ɗo cionci ɓe yuqalu fi yo inne alima ko gando on Égypte ande mari kufunaji goɗɗi goo ko kufunaji jangguɓe walla nokkeli goo neɗɗo ko woni ɓornode ɓornagol ɗin cionci goye harma kono si andu e makko ko fi yo konte ɓeɗo yimɓe fi yimɓe mantimo tan ino andi ko riya o waɗi o inni jeego on no mari riya bil qawli waɗugol yingol ka konngol wa huwa ala al ghalibi riya ahli ddin bil wa'd wa tadhkir wa hifd al akhbar wal athar o inni ndeɗo toɓɓere ko ɓuri heewde kon ko yimɓe diina ɓen ka sengo mbaajo min wonɗo e waajade o walla ka sengo andintingol walla hunjotoɓe andanɗa hoorema hadiseji heewɗi walla batteji heewɗi immode salafiyankoɓe haram hunji kono ko waɗiri ɗum ɗo fof ɗaɓɓiranoma ko waɗiri ɗum ɗo ko li ajli l muhawarati wal mujarati wal munadara ko fiyo waawu weñgude yimɓe ko fi waawu yeddodire ko fiyo waawu diskido yimɓe kaari garadati l ilmi ko fiyo o feññi wondemade kankan mo janggi kala ka inne kaarijo on no hunji hadiseji heewɗi on no hunji piiji heewɗi walla hunji qur'ana walla mahara ko ɗum waɗiri ɓernde makko nde na Allah waɗni subhanahu wa taala ɗum ɗo ko jeeya ɗum e yingol jeɗɗi on arriya'u bil amali ko waɗugol yingol e golle muɗum kam ra'ati l musalli bi tuli salati war ruku'i was sujudi wona wonɗo julde julninta julde mum nden o julna ruku'u makkon o julna sujudu makkon wa idhari l khushu'i o yaltina mo yankinani Allah wan mura'ati fi sawmi Allah o holla waɗa yingo ka korka makko wal hajji walla ka hajju wa saraga walla ka saraga ha neɗɗo hay sa innama al hajji mo seytini ko yo ande o hajji walla ka saraga so waɗi saraga inna ɗon andanarmo kanko waɗi saraga isan ɗum ɗo fof jaanu e yingo jeetati on arriya'u bil ashabi wa zairin ndaare ha honto ha yingoy o inno jeeya e yingo hay ɗaɓɓugo waɗugol yingo ka wondiɓɓe e ka zurotoɓe ma o addi misal kalladi yatakallafu wonon neɗɗo waɗɗintintoɗo dépense hewɗo an yastazira aliman fi hon ɗum fiyo addu gando ka makko li yugalu fiyo yimɓen innu inna fulana qad za fulana fiyo ɓe inno kaarijo gando mawɗo zurike oɗo neɗɗo wa da'watu nnasi li ziyaratihi walla kanko tigi o yaha zuuro e on ɗo gando o yoɓa paasi o yaha ka on ɗon gando o inne on o yaha ka gando towɗo walla o nodda yimɓen ka makko li kay yugalu fiyo inne inna ahla ddin yataraddaduna alayhi oɗo de yimɓe dina tun arta ka makko wonde manti oɗo de ko yimɓe dina tun arata ka makko isan oɗo andi ko yimɓe ɓen woni waɗirde yingu makko pourtant himo dowa no yaade ka gandon no yamira mo dowadde yimɓe ganduɓe ka makko no yamira kono taw hara ko Allah goto laaɓani wona sabu yimɓe ɓen waɗiri ɗum jeenayi on no jeeya yingoji ɗin arriyaw bi zammi nafsi bayna nnasi ŋiñugol hoore mo hakkude yimɓe ɓen bi maana neɗɗo jaasina hoore mum ŋiña hoore muɗum holla kañum yiiɗa aduna wa yuridu bi dhalika ko faandi ko woni wadde ko an yuriya nnasi annahu mutawawun inda nafsihi ko faala yimɓen andu wonde manti kanko o yankiniɗo ka wonkin makko fa yartafi'u bi dhalika indahum fi yimɓe ɓen teddinirimo sabu ɗum wa yamdahuɓe mantamo bihi wa hadha min daqaiqi abwabi riya ɗum ɗo no jeeya e piiji suuriɗi e immorde sengo yingo sappo on wa min daqaiqi riqai wa khafaya no jeeya e piiji suuriɗi e yingo e ɓurɗi suuɗade mum an yukhfi l amila ta'atahu bihaythu la yuridu an yattali alayha ahadun wala yusarru bi dhuhurihi ta'atihi neɗɗo on suuɗa golle mum ɗen ɗoftare makko Allah nde hara men o faalaka hay goto e andu waɗi gollal ngal hara o weltota e goɗɗo andanmo gollal ngal lakinnahu ma'a dhalika o inni kono wondude ɗum ɗo fof ko suuɗi ɗo kon ida ra'a nnas so yimɓe ɓen ahabba an yabda'uhu bisalam hara kanko o yiɗno ko yimɓe ɓen fuɗɗo kañum salmindemo wa yuqabiluhu bil bashashati wa tawqir o faala yo yimɓe ɓen fotto e makko e welo e teddungal wan yusnu alayhi mo yiɗo yimɓe mantumo wan yunashitu himo yiɗi andanɗa hoore ma yimɓe yo softu yo heɓu softede fi qada'i hawaji huntugol haaji makko ni bi maana gandol makko ko woni wadde kon fof yimɓe wallita mo woni waɗirde pourtant woni wadde kon ɓe reena o yiɗa ɓe andamo mo julde jam walla mo hoorde kono mo faala yo yimɓe vraiment huntire haaji makko e sabu ko rewo Allah wan yusamihu fil bay'i washira himo faandi e ngal dewal makko ɗon yimɓe newnanmo ka ngeyguji makko e ka andanɗa ka soodugo e ka yeegol ɓe ɗuytanamo fay lam yejidi zalika so heɓa ɗum no kon no watta so ronki heɓude ɗum ko honɗo watta wajada ala nafsihi o heɓa ɓittene ka wonkin makko o miijo joni darmilla rew Allah on no fay goto ron ko lanteddinde ka annahu yataqada al ihtirama ala ta'ati allati akhfaha oɗo a sikkay tun o inni ko wonɗo e ɗaɓɓude joddi teddugal makko ngay ɗo dewal ko woni waɗande Allah kon subhanahu wa ta'ala ɗo ko yingoni sappo e goho e derneje mo addi on wa min daqaiqi riya
no jeeya e ɓurɗi suuɗade e yiingo an yaj'ala al-ikhlasa wasilatan lima yuridu min al matalib neɗɗo yo waɗu honɗum laɓɓinalngol mo Allah ngol ko jokkolgal fi heɓugol aduna ɗo exemple qala cheikhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya inni mo fillano en ɗo yewtere wonde mo himma wonde neɗɗo no waɗa ikhlas laɓɓinan Allah kon taw ko faandi toon ko heɓugol aduna hay ɗum no jayriya pourtant ko laɓɓinan Allah o inni hukiya ibn taymiya inni filla anna aba hamid al-khazali o ɗo gorko weddo hamid al-khazali gando molana ɗum balaghahu yottinoke mo anna man akhlasa lillahi 40 yawman tafajjarat al-hikmatu min qalbihi ala lisan kala laɓɓinanɗo Allah dewal mum ngal balɗe capanɗe nayi lewru e balɗe hara ko woni wadde ko fof saabu Allah goto woni waɗande Allah ɓullitay mana o suppintinayi faamu ka ɓernde on ɗon neɗɗo e ka ɗengal makko ɓay aba hamid khazali o nani ɗum galaw inni fa akhlastu 40 yawma mi laɓɓinan Allah ngal balɗe capannayyi mi rewani Allah balɗe capannayyi fustimi ka fidale mo falam yatafajjar shay'un hay hunde mi heɓali ka ɓerdan ko ɓeydi hikma walla ka ɗengal fatagaddu dhalika li ba'di al-arifina mi yami jantani ɗum gando goto min ni modi mi asara ka woni kala laɓɓina ɗo Allah balɗe capannayyi Allah okkuraymo hikma e faamu o wannamo hikma e faamu ka ɗengal makko min noon mi waɗi balɗe capannayyi mi ronko heɓude faqal li on ɗo gando honɗum wiyami jente moƴƴa o innanimo innama akhlasta lil hikma lam tukhlis lil ibada innama akhlasta lil hikma lam tukhlis lil ibada o inni andu ko laɓɓinanɗa Allah ko fi heɓgol hikma o a laɓɓinan Allah fi rewgol Allah goto isan a laɓɓinan Allah juulani Allah toon horani Allah tum balɗe capannayyi kono ko annuye ma hade ko fi heɓgol hikma o isan ɗo a laɓɓinan Allah 100% ko sa laɓɓinan Allah 100% ɓaawo ɗum a heɓayno hikma o wa dhalika saykhul islam o wi ɗo kanko dem gorko kanko gando on ɗo anna al insana qad yakunu maqsuduhu ni lil hilmi wal hikma hawnaki neɗɗo hara ko faandi ko heɓgol muñal heɓgol faamu aw ni li ta'zimi nnasi lahu ma ko faala ko mawningol yimɓe wonande mo wa madihim lahu ma yoɓe mantumo aw gayri dhalika min al matalibi ma ko wonan ɗo wa hadha lam yahsulu bil ikhlasi lillah o ɗo so waɗiri ɗum ɗo hare na Allah laɓɓinani wa iradatu wajhi na laɓɓugol yeeso Allah woni wa innama hasala hadha al amalu li nili dhalika al matlubi andu ko ngal ɗo gollal ko heɓugol ɗo geɓe ɗe wonno e ɗaɓɓude isan hara yinde ɗo ɗiɗo noneji ko jeeyaɗi e suuɗiɗi immorde e yingoji isan hara jetten toɓɓere jaɓere nde hewti galantam inchallah aqsamu riya wa tarhu ala amal pecce yingo ɗen e batteji mum ɗin e dow gollal ngal o inni arriya o azana allahu minhu ɗen moɗo Allah yingo aqsamu wa darakatu ɗum ɗo ko pecce hino mari escalier ji yambahi li kulli muslimin o hanandi kala julɗo an ya'rifa hadhihi al-aqsama de anta ɗo pecce li yahriba minha fi o doguɗe wa hiya ala nahwi tali wan woni arde ɗon toɓɓerare nden nden an yakuna al-amalu riya'an mahadan no woodi waɗay ɓe yingo hara gollal ngal fof ko yingo wala yuridu bihi illa mura'ata al-makhluqina o faandaki sona yimɓe yi'anmo kama ka haalil munafiqina nafiqina ɓen Allah inni Qur'an wa iza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila nafiqina se ɓe ke juulugol ɓe immoto hay ɓe aami ko ɓe juulanda ko fi ɓe yi'u kono ɓe janta ko indalla hunde o inni o ɗo yingo heewano yalta e gomɗin ɗo immorde ka farilla julde walla ka koroka kono noon wakad yasturu fi sadaqati wal wajiba awil hajji wa ghayriha kono noon gomɗinɓe hino waɗa oɗo yingo ɓe mana o waɗira sadaga makko on fi ɓe yiyatmo o yahre hajju fi ɓe inno kan kadi o hajji fi ɗen nane fo hajji mi hajji ali isan ɗum ɗon wona e julɗo min amali zahira golle feeñi ɗin wa hadha al amalu ngal ɗo gollal la shakka fi butlanihi sikki ala ngal ɗo ko bongal ni wa anna sahibahu yastahiqu al maqta o ɗo neɗɗo waɗa ɗum mo handi e hulɗi min allahi wal uqubati wal iyadu billah oɗo ko noon ara noon asani noon ɗimmo an yakuna al amalu lillahi koye neɗɗo gollan Allah subhanahu wa ta'ala gollal ngal ha ngal lanna e noneji yingo ɗin wa yusharikahu riya'u min aslihi yingo on ara kafide makko ko asli gollal ay min awwalihi ila akhirihi ɓurane ma ngal fuɗɗi ha ngal sakkiti fan nususu sahiha ƴiye sellude yawtuɗen tadullu ala butlani wa hubutihi aydan ɗon tinna gollal ngal hay ngal boni kala gollanɗo Allah o kafidi Allah toon yingo ɓuri fuɗɗi ha sakkiti hara gollal ngal boni tati on an yakuna aslul amal lillahi koye tawara neɗɗon ko anniyino ka fuɗɗode gollal ko Allah goto min Allah thumma tara alayhi niyyatu riya asna al amal joni noon yingo ara ka hakkude gollal fa hadhihi al ibad la takhlu min halatayni ngal ɗo gollal ma wona nokkel ɗiɗi go'o tawi arande gollal ngal
e sakkitonde wana hunde wotere neɗɗo on haray ɗo arande nden boni walla fuɗɗo nden haray no moƴƴi sakkitonde no boni ɗi misal wano neɗɗo marɗo riyal ji nogay walla marɗo dollar ji nogay walla franc CFA ji nogay 2000 riyal ji sappo ƴetta witta sadaqa hara mo laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala sappo heddi ɗin o fuɗɗo waɗiri ɗin ɗon yiingo ko woni waɗiri ɗin joni wona sabu Allah sabu yiingo woni e ɓeydire ɗin ɗon iran nde tawno arandi sappo e sakkitoɗi sappo wona dewal gotal wona jogodirɗi haray arandi sappo hino jaɓa sakkitoɗi ɗin sappo ɗi jaɓaka sabu noon ɗi jokkodira ɗimmun ɗum e ngal gollal tawata neɗɗo no fuɗɗori ngal sabu Allah yiingo ara nder toon koye taw hara arande gollal ngal e sakkitode gollal ngal fof no jogodiri o inni ɗo kadi sertatara ko piiji ɗiɗi go'o an yakuna riya'u khatiran summa dafa'ul insan neɗɗo on koye taw hara yiingo artaymo kan nder gollal o eto ha o duña ɗum hara weltoraɗi yiingon goɗo sengo Allah no yaafima fuɗɗoɗa juulude hay hakkude tun fuɗɗoɗa ɓeyde julde ma ne jangga moƴƴa andita ko yiingo wonɗa moloɗa Allah kontina golle maɗe ma fuɗɗa tun wadde andanɗa hoorema sadaqa on anda ko yiingo molɗa arta ka Allah o ɗo ɓay haray yiingo on artaw ma ɗon a ittingo haray ɗo mara bakkat nenal maki hadis sallllahu alayhi wa sallam inna allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam yatakallama ya'malu Allah no montani mofte an ɗen bakkatuji kala ko ɓe wolta ko wonkeji maɓɓe fanni ɓe wowliral ɗengal ngal walla ɓe golli isan ko neɗɗo miiji kon tun si o duñi gollal ngal wonade haray Allah no montani mo oɗo hadisa fillimo imam muslim andanɗa hoorema none ɗimmo on an yastarsila maahu riya wa yatma'inna ilayhi wala yudafihu wa yahbitu fa tuhbitu jami' al ibada ala sahih o inni so tawi neɗɗo on o fuɗɗoranno julde nde sabu Allah yiingo on ari tawimo nder toon walla fuɗɗi jangguide ɓuura sabu Allah o yiingo on ari nder ɗon o continue noon joni andanɗa hoorema ngon yiingo on ha gollal ngal haray gollal ngal fof boni sabu noon arande nden e sakkitonde fof no jogodiri wawata feccodirde idan ɗum ɗo kadi ko noneji immorde e noneji yiingo nayi on e derni on an yakuna riya'u ba'da al intiha min al ibada koyo neɗɗo on yo yiingo woni ɓaawo landude gollal ngal ndaaru ndeɗo yewtere fatawa ibnu usaymin al juz thani safa 30 o inni no amma ida amila al muslim al amala lillahi khalisan tawi neɗɗo waɗani julɗo waɗani Allah gollal laaɓugal a juulani Allah a hoorani Allah a janngani Allah a wajani sabu Allah ɓaawo a gaynude hata ko Allah laɓɓinanɗa summa alqa Allahu sanaa alhasana fi qulubi almu'mina bi dhalik on sumati Allah waɗi e ɗen ɗe yimɓe ɓe mante ɓe woole konnguɗi moƴƴi fa fariha bi fadlillahi wa rahmatihi neɗɗo weltora sabu ɓural ko Allah okkimo ko e yurmede makko ne weltora ɗum alhamdulillahi Allah hokkinande ɗo moƴƴire yurmede Allah waɗi yimɓe no mantuɗa hoore ɗum ɗo wona mantorde ɗaɓɓuɗa a weltoro Allah longini ɓe ɗum ɗo ɓaawa a gaynde gollal ma ngal wastabshara bi dhalika on sumati weltoroɗa ɗum ɗo lam yadurruhu dhalika ɗo lorratama fa qad su'ila rasulullah nelaɗo landanoma ani rajuli gorko andanɗa hoorema wonɗo e wadde hon ɗum ya'malu al amala lillahi gollano Allah min al khayri moƴƴere summa yahmiduhu nnasu ala yimɓe mantamo ɓe landinelaɗo ene si neɗɗo waɗi moƴƴere yimɓe mantimo nelaɗo maki sallallahu alih w sallam si na kanko ɗaɓɓi mantede na ɗum woni annabi makko tilka ajilu bushra al mu'min ko ɗum ɗo woni yeccande nde Allah longini gomɗi ɓe tawi ɓe yettumo ko welo welo wonande gomɗi ɗon ado yawde lahara i tawi aganni yimɓe ɓe mantima na an ɗaɓɓi ɓawa agayde gollal ngal haray ngoɗo sengo wona an par ce que mo waɗi ko moƴƴi wolte mo waɗi ko boni wolte haray ɗo wona an ma yimɓe woola hiɗa wawi janggude hiɗa wawi wajade hiɗa wawi wiɗuɗa ittude sadaka yimɓe woola sa waɗi moƴƴere kono taw hara an hakkude ma e Allah wona ɗum laɓɓuɗa si ɓe waɗi ɗum ɗo haray ko jordini la hara Allah ɓe addamma ɗo seeɗa o longiniɓe ɓe yette ɗo aɗo a yawde yeeso makko kanko Allah ndar nde ɗo yewtira kitabu imam muslim kitabul birri wassilati wal adab bi raqim idan haray derni e toɓɓere nde yewtende hande inchallahu taala nde refterɗo almatlabu sadis jeegaɓo asbabu riya wa dawafi'u ko honɗum pusata neɗɗo ha waɗa yiingo ko honɗum woni sabuji waɗugol yiingo o inni aslu riya se ndaari a waɗugol yiingo e golle go'o hol jaahi ko yiɗugol heɓugol jaahu wal manzila heɓugol yiɗugol place wa man ghalaba ala qalbi hubbu hadha o inni kala neɗɗo mo tawata ɓernde mum nden no fooli heɓugol jaahu e mantede sara hadha maqsurul hammi ala mura'ati al khalqi haray oɗo himmi makko fof ko woni ayntude ko tagore nde maskhufan bi taraddude ilayhim haray oɗon sohliri luttogol ko maɓɓe yasonomaɓe wal mura'ati lahum haray mo yiɗi yinolagol yimɓe ɓen wala yazalu fi aqwalihi wa af'alihi wa tasarrufatihi multafitan ila kulli ma yu'azzimuhu manzilatuhu inda nnas haray oɗo kala o serata konguɗi makko ɗin golleji makko ɗin yahanɗe makko ɗin yeƴƴitanɗe makko ɗen fof ko o darata
ko honɗum wawata ha yimɓe mantamo honɗum ɓeytamo population ka yimɓe waɗa ɗum ko ɗum hande yimɓe ɓuyno ɗum dina mon kam fiindal ko feɓgol yimɓe fasimo faala heɓude inde mo faala heɓude ndaare ko ɗum senggolama ko kala ko welta yimɓe ko haysi Allah no yeddi ko ɗum ɓe watta ba se an ko mantor yimɓe faala fof fottane wa hada aslu da'i woni kon ɗo woni asli nawnarne fo wal bala kon ɗo asli bone fo fa inna man rahiba fi dhalika kala haton jinɗo kala lerɗanɗo heɓugol pilasi ka yimɓe yo teddine ihtaja ila riya o haton jinnayi waɗugol yingo fil ibada ka dewe makko waqti hamil mahdurati o faggitota piiji harmo yimɓe rentinaɗi wa hadha babun ghamidun o inni ngal ɗo ko damal marngal nduggu moƴƴa la ya'rifuhu illa al ulama'u billah buy andaga sina jomiraɓe gande ɓen al arifuna bi anduɓe Allah al muhibbun lahu yiɗɓe Allah ɓen wa idha fussila hadha sababu wal marad o inni si tawi en laɓɓini oɗo sabu e ndeɗo nawnare al fattaki wonde lancude mofte ɗen raja ila salasati usuli haray en dara ko pijji tati wonto en tawa yiingo en tawa go'o hubbu lazzati alhamdi wassana'i wal madi go'o yiingo ko yiɗugol weltoragol mantede e yettede e jarnede ɗiɗi alfiraru min alzammi waɗo yiingo ko woni dogude wonɗo e dogude o fo yiɗama e ŋiña ko ɗum ko watta ko yimɓe yiimo yo weltanomo tati on attamu fima aydi nnasi haray oɗo ko tañƴine ko yimɓe jogui kon kala yiɗa waɗa yiingo walla nani ko par ce que mo faala yimɓe weltanamo faala ko haɓude yimɓe ha taw woron ko heɓre komo jogui kon ndaaru ndeɗo yewtere undur muhtasar min hajul qasidina libni qudama e oɗo safa o inni ɗum ɗo hino addana en seede muɗum ko ari hadis abi musa al-ashari radiyallahu anhu o inni jaa rajulun ila rasul sallam nelaɗo goɗɗo arino ka nelaɗo sa sallam fa qala nela o wi an nelaɗo arrajulu yuqatilu shaja'a wa yuqatilu hammiya wa yuqatilu riya'an fa yudhalika fi sabilillah o inni ya rasulallah neɗɗo hino waɗa jihadi sabu himo suusireɗo oɗon waɗa jihadi sabu mari himme ɓe faako oɗon waɗa jihadi sabu mo yiɗɗo yiyane ko hombo woni wadde fi sabilillah nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah kala waɗɗo jihadi fiyo konngol Allah ngol tun woni dow ko ɗo woni e laawol dina Allah subhanahu wa ta'ala ndaare muttafaq ala bayn al-bukhari wa imam muslim idan ɗum ɗon holli wonde manti kala haɓuɗo fiyo yette walla wonɗo e haɓude fi honɗum fiyo o fooɗu walla wonɗo haɓude fi yingo ɓeɗo fo wana e dina ɓe woni ko wonɗo haɓude sabu Allah subhanahu wa ta'ala o inni kanko saykojo ɗo waqad yarghabu al-insanu fil madhi walakinahu yahdharu min adh-dhanb o inni neɗɗo wonde manti hino faando yettewre nden wonde kadi hata himo renti e ŋiñore nden ɗum ɗo fof no wawi wondera ko yingo fa innahu yathbutu wala yufirru lella yudhamma wonde o dogata wonde o yilta ko fiwata o ŋiña o inni waqad yuftil insan wonde won gandal wan mi yewtitani neɗɗo no udda landal o jaabo landal ɓe gayri ilmin haraw mara gandal ko jaabi kon sabu honɗo o jaaboy hadaran min adhammi bil jahali par ce que mo huuli wata o ŋiñe inne o anda andi oɗo ko jaabo landal ngal na sabu Allah ko sabu yingo par ce que o faalaka heɓude ŋiñore o anda fa hadihi l umur alas ɗiɗo pijidati hiya lati tuharriku ila riya ko ɗiɗo duñata yimɓe ɓen naɓa faade yingo wa tadu ilayhi nodda yimɓe faade yingo o inni fahdharha rento ɗiɗo piiji o inni noon assabi'u toɓɓere sakkitoro nden turuqu tahsili l ikhlasi wa ilaji riya ko laawi honɗi waweten rewde ha heɓen laɓɓinalngol Allah ko laawi honɗi reweten ha ñawden yingo o inni faqad urifa anna riya muhbitun lil amal en andi taw yingo hino bonna golle wa sababun li ghadabillahi wa maqtihi yingo hino wona sabu ha Allah tikkana neɗɗon huɗamo wa annahu min al muhlikat en andi yingo andanɗa hoorema ko jaaɗum e halkayɗi wa saddu khataran ala al muslimin al masih dajjal en andi yingo hino ɓuri huɓinalla joɗi masih dajjal wa man hadihi haluhu kala mo tawi ɗum ɗo ko ɗum ɗon alhaali hunde fa huwa jadirun bit tashmir an saqil jiddi fi izalati wa ilaji haray ɗum ɗo haton jini e haɓɓiragol sentire fi ittugol nde ɗo nawnare e ñawnugol nde wa qatti uruqihi e taƴugol ɗaɗi mayren wa usulihi e binderne wa min hadha al ilaji alladi yazidu riya o inni no jaaɗen lekkele ñawnayde yingo wa yuhassilu ikhlasa okkane laɓɓinalngol Allah ko ɗe ɗo wonde ɗaɓɓude sakkitonde ɓay andi tanaji ɗin fo joni ko honto reweten ha yingon iwa ha nannen iwa ha laɓɓinanen Allah o inni no jaaɗen toɓɓe awwalan andugol ara nun ɗum jente moƴƴa ma'rifatu anwa'il amali lid dunya andugol noneji golle gollanteɗe adna no jantode nanen wan wa'u riya'i anda noneji yingo wa aqsamuhu e pecce yingo wa dawafi'uhu
e ko no pusata neɗɗo ha waɗa yingo wasbabuhu e sabuji yingo so andi ɗin summa qata'aha o taƴa ɗum wa qala an uruqiha o itta o ɓura ɗaɗi mum ɗin wa taqaddamat hadihi addawafi'u wal asbab on sumati o yaa faade sabuji naɓay ɗi faade laɓɓengol Allah ɗum woni goo ɗiɗi ko wata walde neɗɗo ha ñawda yingo o heɓa ikhlas ma'rifatu azamatallahi subhanahu wa ta'ala ko andugol mango Allah ngun bi ma'rifati neɗɗo on andira honno asma'i anda inɗe Allah ni wa sifade sifaji Allah ni wa fa'ali golleji Allah ni ma'rifatan sahihatan anda ɗum anda sellungal mabniyatan ala fahmil kitabi was sunna anda ɗum e faamu qur'ana e sunna ala madhhabi ahli sunnati wal jama'a wonno jangede kutubul aqida ni fa innal abda o inni jiyaɗo fu jiyaɗo idha arafa si o andi anna Allah wahdahu ko Allah goto huwa alladhi yanfa'u ko Allah goto nafata wa yudirru ko Allah goto lorata wa yu'izzu ko Allah goto teddinta wa yudhillu ko Allah goto loyi hoynata wa yakhfidu ko Allah goto jasinta wa yarfa'u ko Allah goto ɓanta fi goɗɗo wa yu'ti o andi ko Allah goto okkata wa yamna ko Allah goto haɗata wa yuhyi ko Allah goto wurnata wa yumitu ko Allah goto warata wa ya'lamu khaynatal a'yun o andi ko Allah goto andi ko wirne gite yimɓe wa ma tukhfi sudur ko Allah goto andi ko suuɗi e ɓerɗe ɗen idha arafa dhalika si neɗɗo andi ɗum wa alima o andi anna Allah huwa almustahiqu lil ibada ko Allah goto handi rewede wahdahu kanko tun la lahu fa yuthmiru dhalika ɗum ɗo jonnay mo dinɗe o heɓay résultat ikhlasan laɓɓinangol Allah wa sidigan e gongol ma Allah wonde Allah fala budda min ma'rifati o inni feere ala hiɗen duwa janngude anda an wa at tawhidi noneji tawhidi ɗi tati noon tawhidul rububiyya wa tawhidul uluhiyya wa tawhidul asma wa sifati kulli haadi fo majji ma'rifatan sahihatan salima andande sellunde hisunde immorde e faamulli bonɗi tati on ko wata en wallude ha woɗɗune yingo heɓen ikhlas ma'rifatu ko andugol ma addahu llahu fi daril akhira ko Allah marani rentiɓe Allah ɓen hulɓe Allah ɓen ka galle akhira min na'im immorde e nemaji anda kadi wa azabin e lette wa hawalil mawti o anda alhaali mayde wa azabil kabir o anda lette kabur fa innal abda ni jiyaɗo idha arafa dhalika so andi ɗum wa kana aqila tawimo mari haqqil hara min arriya'i o dogay waɗugol golle makko ɗe yingo ilal ikhlas o yafa laɓɓinangol Allah andi ko maayo taw e Allah nayi on ko wata en wallude al khawfu hulugol min khataril amali lid dunya wa riya al muhbit lil amal neɗɗon o hulay bone gollangol aduna e yingo bonnay ɗum golle makko ne fa inna man khafa amran baqiya hadran minhu fayanju o indi kala hulɗo hunde o laatoto himo reeni mayre o daɗay wa man khafa adlaja wa man adla balaghal manzila fa yambaghi lil mar'i no hanani kala julɗo no hanani kala neɗɗo bal yajibu alayhi no waɗɗi mem kala neɗɗo idha hajata rakhbatuhu ila afati hubbil madhi wal manh tawi faandude makko nden pooɗimo yiɗugol mantede e yettore an yuzakkir nafsa yo andintin hoore makko bi afati riya'i noneji yengo ɗi watta arud li maktillahi o andita kuddi Allah ndino ɗon wa man arafa faqran nasi kala anduɗo lo'ere yimɓe ɓen wonde mat ndetagorɗo ko lo'unde ni wa da'a fi elugol maɓɓe e jasere maɓɓe e tampere yimɓe ɓen istaraha o fotoɗo kama qala ba'du salaf wano yimɓe ɓen moƴƴɓe yawtuɓe wi'irano hono ɓe wino ɓe innayno jahid nafsaka fi dafi asbabi riya'i anka ɓe innayno tinno wonkin makin fi duñugol sabuji waɗa ɗi yingo ɗin gaye maɗa waharis lerɗu honɗum anda an yakuna nasu inda bahaimi wassibyan lerɗu fiyo yimɓe fof wonno kata maɗa wan mummunteji walla paykoyde tokoy ko heldi faka fala tufarriq fi ibadatika bayna wujudihim wa adamihim wata sertindewal mangal si yimɓe ɓen ɗo no wasi ɓe ala ɗon no rewirta Allah ka juulide noon no jangguita ka juulide noon no wajirta yimɓe en simen noon si a juulde antun jemma walla juulde antun ka suudu yo taw ko même hunde wotere yo taw hara hiɓe ɗon ɓe ala ɗon no fotantere wa ilmin biha aw ghaflatin anha yo yimɓe ɓen no andira waɗɗo Allah ɓe anda ɗum to haaje maɗa wagna bi ilmillahi wadahu mi maana an yondinor gandal Allah ngal kanko tum mbayɗa andimo renuma ndaaru nde ɗo yewtude al ikhlas wa sirku al ashar o inni wa billahi wahdahu summa bil khawfi min hubutil amali naja ahlul ilmi wal imani min ar-riya'i wa hubutil amal ko sabu Allah goto e hulugol bonnugol golle ɗen moƴƴuɓe yawtuɓe daɗe yingo hay golle maɓɓe ɗe bona fan mujahid ibnu lubayd radiyallahu anhu yarfa'u ila nabi o waddi ɗo athar mujahid ibnu waddi ɗo athar muhammad ibnu lubaydin antaɓe sallallahu alaihi wasallam nenaɗo maake inna akhwafu ma khafu alaykum shirkul ashar ɗum ɓuuri on hulande ko sirku suuɗi ɗon qaalu ɓe indi ma shirkul ashar ya rasulallah ko on ɗon sirku suuɗi ɗo qaalo inna arriya ko yingo
yaqulu llahu azza wa jalla lahum yawma alqiyama allah wi enen kawannoɓe golle saabu yingo ka yawma alqiyama isa jaza annasa bi amalihim ñando yoɓe tawi ɓe golle maɓɓe ɗin o wiyanoɓe idhabu ila alladina kuntum turauna fi dunia yahe taw yo ɓen ɓe hollayno ɗon golle mon e karna ɗon fanduru yahe ndaaro hal tajiduna beela on tawya indam ko maɓɓe jaza an joddi min allah mi mara ko yoɓa on ɗo hannde kono allah wiyano taɓe ɗo fof ndaara yewtande imam ahmadou wa sahahu cheikhul albani fi sahihi aljami woni ko saabu ɗum ɗo oɗo tona ɓurɗo hulɓinade sahaba ɓen hulanno ɗum ɗo hoore muɗum e moƴƴuɓe yawtuno ɓen wattabi una wa ahlil ilmi wal imani min hadha al bala ɓe hunno oɗo jarrabuya alkhatir hulɓiniɗo wa min dhalika amsila aɗen ɗo misalji hewɗi honɗi won ɗin allah inni qur'ana walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun allah inni ɓen okkayɓe ko allah okkiɓe ko haɗa ɓeɗe maɓɓen no huuli hiɓe ande ko allah ɓe hotta nene men aicha radiallahu anhu meɗin landade ya rasulallah ahuwa alladi yazni wa yasrabu lhamra ko neɗɗo andanɗa hoorema mono waɗa zina mono yara beere himo wujja ko on woni hulɗon ɗo gal nenaɗa make la ya binta aboubacry aw ya binta siddigue wona o allah wi walakinnahu ko mono allah wi ɗo arrajulu yasumu ko neɗɗo wonɗo e hoorde wayta saddago o itta sadaga o yusalli o juula o huwa yakhafu allah yutaqabbala min haraw mo huliwata allah jaɓatmo ko ɗo allah wi himo waɗa dewe ɗen kono mo hulta allah jaɓatmo mo hulta wonu yingo daaro ndeɗo yewtere ibnu maja fi kitabe zuhudi daaro e wattirmidi fi kitabe tafsir daaro e wasahu cheikh albani fi silsilati alhadisi sahiha wa fi sahih ibnu maja ɗimmuɗum moƴƴuɓe yewtuɓen koɓe hunno ko daaru kala ibnu abi moulayka radiallahu rahimahullah oɗo tabiyankejo inni adraktu 30 min ashabi nabi sallam min mi allah newnanilam o neminilam mi hewtidike mi yiidi e sahabaɓe capanɗe tato wonnoɓe rasul sallah sallam kulluhum ɓeeɗo fof yakhafu nifaqa ala nafsi kala maɓɓe no hulno ta heɓu naafi yagal e wonkin monkin tataw haramo laɓɓinani allah wa ma minhum ahadu yaqul hay goto e ɓeeɗo mi nana hannde no innahu ala imani jibril wa mikail kanko mari wono imani jibril wa mikail mo kala no hulanno hoore mum dana nde yewtere mo alboukhari muallaqan majzuman o waslu ibnu abi husayma fi tarihihi undur fathul bari tammo on qala ibrahima attaymiyu rahimahullahu taala oɗo ko taabiyanke o inni ma aradtu qawli ala amali illa khasita an akuna mukadhiba o inni ha hande mi weeɓitali konngol angol e dow golle ande sinami hula est ce que ara wona fenande mum par ce que na ya wolu goɗɗum waɗa goɗɗum a howli ko saabu allah wonɗa kono ɓerde ma ne haɗa reeni an ka ɓerde ma ko goɗɗum ko fanɗa woni ha hande mi weeɓitali konngol angol e golle ande sinami hula e wa joni haɗa fennitade min tin darone ɗo yewtere andanɗa hoore immere ɗo imamul boukhari aydan ka deftere makko ma al fathil bari ibnu hajar al asqalani andanɗa hoorema tammo on wa yuzkarani hasan yettama hasan annahu qala in ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun yingo e nafiqi yagal hay goto hulal nafiqi yagal si wona gomɗinɗo hay goto hoolaki wona nafiqi si wona aaden nafiqijo isan ko hooloto wona nafiqi fof ko a nafiqi ankejo ko hulata nafiqi yagal ko gomɗinɗo par ce que ko ɗum ɓe hulno anda sa wona muɗum andati laɓɓinande allah subhanahu wa taala hulo allah daro boukhari e inde fathil bari nayi on o inni wa gara umar bne khattabi radiallahu anhu li hudayfa umar anen tawi hudayfa bne ibnul yaman hudayfa o komo oɗo nelaɗo holluno yewti inɗe nafiqi madina ɓen fof o jonnimo oɗo secret umar arinni ya hudayfa nanshuduka billah nansattuka billah hal sammani laka rasul sallam minhum miɗo seedine allah subhanahu wa taala mi torikema ya yewti tan saabu allah est ce que allah jantikela nelaɗo jantanimo inde ande jeeyaɗo e nafiqi ina ɓen ɓeala hudayfa yanimo la a jeyaka e ɓen wala uzakki badaka ahadan mi laɓɓinta hay goto ɓawmaɗa hande daaro ibnu kathir binahawi fi bidayati wan nihaya isan umar so tawi umar bne khattab no hulanno hoorema taw on nafiqijo ko honde hande goɗɗo hooloto joyi on wayi karo an abi darda radiallahu abou darday jantama o jantotono o inani allahumma inni audu bika min khusu'i nifaq o inani allah miɗo mooloma e yankinare nafiqi yagal qila wiyana ñande go wama khusu'i nifaq kon yankinare nafiqi gaalo wi kon ɗum an tara al badana khasi'an wal qalba laysa bi khasi ko ya yiw ɓandu neɗɗon no yankini ɓandu no hinno respecte dina kam moƴƴa konta ɓerde nde yankinaki daaro nde ɗo yewtere ibnul qayyim fi sifatil munafiqin jeegom wa yuskaru an abi darda aidan annahu gaalo wino la in astayqan anna allah taqabbal li salatan wahida ahabbu ilayya min ad-dunya ma fiha inna allah yaqul innama taqabbalu min al-muttaqin
o inni min simi andino simi yanananoma Allah jaɓanina julde wadde mi juuluno nden ɗum ɓurani no welde lan e simi okkama aduna fof sabu no Allah inni ko qur'ana ko jaɓanta ko hunayɓe Allah ɓe kono hanima huuli jeɗɗi on qala Abdourahman ibn Abi Layla o inni adraktu 20 wa 100 min al ansar min ashabi rasulullah min mi heɓi mi tawi mi yiidi e sahabaɓe temedere e nogayo immorde yimɓe Madina yiwɓe nabi sallam yusalu ahadu anil mas'ala ɓeeɗo fof wonde hen lande islam ma minhum yaqu rajulun illa waradda anna akha wadda anna akhahu kafa ɓeeɗo fof hay goto mabɓe ala sina hara mo kala yelotono hara musidɗo mum o wawino jabade tawana kanko ɓe mana ɓe landeteno lande mo kala yelo oya musidɗo mum yo jabonno harana kanko saabu noon mo ɓuuri yanugol e yingo walla inani nani dara nde ɗo yewtere imamu darani fi sunani wa ibnu al mubarak fi zuhud jowi on alfiraru min zammillah ko jeeya e wallay ma ha heɓa laɓɓinalngol Allah ko ya dogu andanɗa hoorema e ŋiñore Allah nden fa inna min asbabi riya alfiraru min zammin nas waɗa ɓe yingo ɓe so daari koɓe falaka yimɓe felaɓe kono marɗo haqqil ko yo andu si Allah felimo ɓuuri hulɓinade so tawi hon ɗum yimɓe ɓe felimo idan ɗum ɗo hiɗen dow wattandira moƴƴa jeego on marifatu annama yafirru minhu alcheytan li anna cheytana mamba'u riya waslul bala o inni ya andu ko mo wonɗa e dogude on ko cheytane par ce que ko cheytane woni andanɗa hoorema fuɗɗode kala waɗangol goɗɗo yingo ko cheytane waslul bala ko none bonen fof wa cheytanu yafirru min umurin kathira minha ya andu cheytane dogapiji hewɗi idan daaro laawi ɗe watta ha cheytane dogue ɗin no jeeyani wal azane noddinaɗo wa qiratil qur'an janngo qur'ana sono fi cheytane woɗɗi toon par ce que ko waddana ma yingo wa sujudu tilawa sujjana siɗa janngude qur'ana heeɓi sujudu wal isti'adati billahi minhu inna suban a'udhu billahi minash shaitani rajim wa tasmiyati inna bismillahi rahmani rahim inda al-khuruji min al-bayti wa ad-dukhuli fi al-masjid sa yalta suudu inna bismillahi tawakkaltu ala Allah sala juli inna bismillahi janga do jangateɗo ɗum ɗo fof no jeeya piiji ɗi andana maraɗo ta cheytane addicri masrui fi dhalik wal muhafazati ala adhkari sabahi wal masa jokka renugol jantayeji bimɓe kikiɗe fi cheytane dogue wa adbari salawat jantuɗa jantayeji ɓawa julde nden wa jamil adhkari mashhur ay dendangal jantayeji sar'inaɗe no har nabbideyankoji ni daaroy laɓɓingo nde ɗo yewtere kitabu defte witende maqami'u cheytani fi daw'il kitabi wa sunna hombo winde di Sulaymil Hilali o inni wa homo hibbu jidda wonde muhimma moƴƴa daaroy defte go wal ikhlasu li Husayni al Uwaysa safha jeɗɗi on ko wata dogirde yingo laɓɓinana Allah al iksaru min amalil khayri wal ibadati ghayri al mushahada ko ya hebbino waɗugo golleji moƴƴere e dewe ɗe yimɓe renanama wa ikhfa suuɗade wan hon ɗum ka qiyamil layli immoɗa jemmaji wala hara yimɓe fonɗani wa saragatu sirri itta saraga e gundo okkora yimɓe nda goɗɗo hara o heddi ɓe ganda neldimo okkora goɗɗo hara heddi ɓe ganda wal bukhaw khaliya min khashatillah hara antunɗa woni nokku gonɗa weddi goɗɗo yama wulla ɗon saabu hulugol Allah e bakkatuji maɗi wa salatu nawafili hebbinoɗa julugol nafilo wa du'ai lil ukhati fillahi bi dharil ghaibi hebbinoɗa du'anagol musidɓe maɗa hara ɓe alaɗo ɓawa mabɓe wallahu azza wa jalla yuhibbul abda taqiyya al khafi Allah hiniɗi jeyaɗo hulɗo mo e suuɗiɗo qala Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu saadu inni min anida sallallahu alaihi wasallam maka inna Allah yuhibbul abda taqiyya al ghaniyya al khafi Allah hino yiɗi jeyaɗo hulowo Allah galo e tawata himo suuɗiti rawahu imam Muslim fi kitab az-zuhud jeeɗate on adamul iktisari bi zammi nas wa madhihim ara wattanide ko yimɓe ngermayma walla ko yimɓe jasinayma walla ko yimɓe mantayma sabu noon ɗum lorratama nafatama bal yajibu an yakuna al khawfu min zammillahi ko taw hara kulol mangol ko sabu ko hulɗa an ko yo Allah ŋiñe a hula ɗa huuli wata Allah fele wal farahu bi fadlillahi weltora hon ɗum ɓura Allah ngal Allah inni qur'ana qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un ko ɓura Allah ngal yumena ko ne dowa weltorede ko ɗum ɓe dowa weltorede ko mum watanna ko o inni fa ya abdallah ko an yo jihaɗo Allah aqbil ala hubbil madhi was sana'i o inni hon ɗum fewtitu e yiɗugol mantore fazhud fihima zuhuda issaqi dunya fil akhirah fa idha istaqama laka dhalika sahula alayka al ikhlas wa yastahil adh-dhuhda fil madhi was sana'a ilmu yaqina annahu laysa ahadun yanfa'u madhahu wa yuzinu wa yadurru dhammahu wa yasinu illa Allah subhanahu wa ta'ala sa andi ko Allah goto ma nafude ko Allah goto ma lorrude kon do tum wawi wallude inshallah ta'ala jeenay on en ado derni on inni tadhakkara al mawta wa qasr al amal andi to mayde e raɓɓiɗugol yelare ma nde Allah inni qur'ana kullu nafsin za'iqatul mawti andu kala wonkin meeɗa mayde wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al qiyama
ande ko yoɓoyte ko ñande darangal faman zuhdiha ani nnar wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu dunya illa mata alghurur kala woɗɗintinaɗo yitanade aljanna oɗo mali aray adna ɗo ko hoday ɗum tun allah inne qur'ana noko ngo wama tadri nafsum maga taksibu gadan wama tadri nafsum mbiya ardinta muɗum hay goto anda kon ɗum watta janggo hay goto anda kon to mayata sappo on alkhawfu min su'il khatima fiya daɗu yiingo laɓɓina Allah il faut hula timmode bonde falal abdi no waɗɗi kala jeyaɗo yo hulu est ce que golle makko ɗen ka woni wadde yiingo ɗum wana noon ti sakkito ɗo golle makko ɗen hawnaki o ma e dow ɗe ɗo perdarnayi lakara isan o immintino e dow yiingo makko ngon isan hulu ɗum ɗo laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala o woni sappo e goo on musahabatu ahlul ikhlasi wa taqwa wondo yimɓe laɓɓinaɓe Allah e hulayɓe Allah ɓen fa innal jalisa al mukhlisa la ya'damuka al khayra o woni saabu noon sa wondi jooɗoriɗo moƴƴo on dandatama moƴƴere makko sappo e ɗum addu'a wal iltija'u ila Allah hebbino du'a yankinoɗa ka Allah yo okkore ɗum ɗo yo okkore gandal nafayga fa inna maki sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha nnasu ittaqu hadha shirka fa inna akhfa min dabibi namli o inna maki no sahabaɓe he moɗon rente e o sirku suuɗi ɗo saabu noon mo ɓuuri suuɗe immorde e korndoli walla ñugi wonde fete ɓalere ɓe maaki sahabaɓe maaki ko honno men lertoɗa ɗum lano maaki ɓuulu wi'e allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu akhrajahu imam hadu wa isnaduhu jayyidun wa sahihu tarhibi wa tarhibu lil albani rahimahullahu ta'ala idan woɗo duwa hebbinɗo waɗugol mo allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu sabtati on hubbul abdi zikrallahi lahu wa taqdimi hubbi zikrihi lahu ala hubbi madihil khalqi yiɗu yo Allah janto fi maɗa yiɗu yo Allah mante Allah ko inde qur'ana fadhkuruni adhkurukum jante inde mi janto inde moɗon nan maki hadithel qudusi Allah wi ana inda dhanni abdi bi miɗo siyanan no sikkilan ɗon wana ma'ahu idha dhakarani miɗo wonde makko so janti kala fa in dhakarani fi nafsihi dhakartu fi nafsi siya ɗum janti ka wonki mo janto mo ka wonkil amin Allah wa in dhakarani fi mala'in dhakartu fi mala'in khairin minhum tewde kalan e dental mi jantomo e dental ɓurgal moƴƴude kaw jantila noon wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an so ɓattorilan cuɓal mi ɓattora mo sogonal wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an so ɓattorilan sogonal mi ɓattora mo palal wa in atani yamsi ataytu har wala so ari an himo seppa mi ara makko miɗo doga fiyo mi hawre makko manmo yaafuye wallahu almusta'anu ko Allah woni ɗaɓɓirteɗo ballal idan Allah no faala yaltuga makko duworoɗamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala janto inde Allah e sappo e nayyi on adamu tammi fi ma'idi nnas wata tañƴino ko yimɓe jogui koye hunde fa inna ikhlasa la yastami'u fil qalbi wa mahabbatil madhi was sana'i wat tam'i fi ma'idi nnas laɓɓinalngol Allah wata fottude wata moɓodirde e ɗaɓɓugol mantore yimɓe ɓen e tañƴinagol kono kamɓe ɓen subhanahu wa ta'ala idan ko piiji ɗi wawata andanɗa hoorema wawata jillude hakkude majji inchallahu ta'ala sappo joyi terni on marifatu samaratil ikhlasi wa fawaidihi wa aqibil hamida sa andi dinɗe laɓɓinalngol Allah e nafoore muɗum nde e sakkitode mum nden anna e lahara no jeeya e muɗum al ikhlasu sababu lin suratil umma ko laɓɓinalngol Allah watta ha moftuɗen gaño wanna jati min azabillah ko laɓɓinalngol Allah watta ha daɗa e lette Allah ɗen wa rafi'i manzila wa darajati fi dunya wal akhirah ko laɓɓinalngol Allah dewal ngal wata ha heɓa pilasi mawɗum ɗo ko aduna ɗo e lahara wa salamati min ad-dallali fi dunya ko laɓɓinalngol Allah watta ha hisa immode majjugo aduna ɗo wal fawzi bi hubbillahi lil abdi ko laɓɓinalngol Allah watta ha mala yo Allah yiɗe wa hubbi ahli as-sama'i wal ardi ko sa laɓɓinan Allah dewal ngal watta ha malakaɓe ga samane ka leydi fof wawi yiɗde wasiti tayyibi ko sabu ɗum kay watta ha heɓa Allah mande moƴƴere laaɓude wa tafriji kurubi dunya wal akhirah sabu laɓɓinalngol Allah watta ha sattedeji maɗe aduna e akhirah fof Allah itta ɗum wattumaninatu wassu'uru bis sa'adati wat tawfiq ko sabu laɓɓinalngol Allah watta ha heɓa deƴere ɓernde e malal e hawrudugol suban e sawaba wa tahmilul mata'iba wal masa'ib e o andanɗa ma ittande tampereji e sattineji wa tuzayyinul imana fil qulub ko laɓɓinalngol Allah watta ha imanu cuuɗo ka ɓernde maɗa wastijabatu du'a ko ya laɓɓinan Allah ko ɗum wonta saabu ha Allah jaɓinani du'a wan na'imi fil qabri ko ɗum watta ha heɓa nema ka abubro maɗa ñande surraɗa wa tabsiri bis surur ko ɗum watta ha andanɗa heɓa weltineɗa welo welo yawmal qiyama wallahu almuwaffiqu ko Allah honde sawaba subhanahu wa ta'ala ndaroy kitabul ikhlasi lil uwaysa o inni sakkito on nden fal muslimu allazi yuridu rida allahi wal fawzi bi najatihi kala julɗo faalaɗo beela e Allah e malal Allah wa mahabbatillahi lahu o faala yiɗ Allah yiɗumo alayhi no waɗɗi on ɗon julɗo an ya'mala jahidan fi tahsilil ikhlas yo o tinno o ɗaɓɓa laɓɓinalngol Allah wal firaru min ar-riya o doga e waɗugol yiingo o sakkito ɗo duwa as'alullah miɗo toro Allah
an ya'simani wa iyyaka yo dandam min an wa jami'a du'ati almuslimin e dangal nodda be julube fofade dina wa immatin almami be julube fof wa ammatin julube be dandangal yo Allah dandu en yo o reenu en min hadha albala'i alkhatir o do bone hulbinido wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim fere ala do dara wana balla Allah subhanahu wa ta'ala ko do deftande lande wino dinde ko inde mayre on ko nurul ikhlasi wa dhulumati iradati ad-dunya bi amal akhirah في ضوء الكتاب والسنة تأليف الفقير إلى الله دكتور سعيد بن أبي علي الوحفي القحطاني إن شاء الله تعالى رلا وايدر على دو يوتن جوتي موجه هنا ما دغ سهند إن شاء الله تعالى أتوالين تاريخ يندغو في عند جوكوندي أرسمنا أو واتمودا بايهر ko arsi go wanden ton goga إن شاء الله woni min wi kamen gala waydara do إن شاء الله تعالى taylande no wodi seeda walla daro den do ha jangu walla faddi jangu gaynto den taylande gono wodi inshallah Allah nafiren yewtande fo meden no wodi ko beyton do seeda naadugol taadi go ha yewti inshallah mudum ma si on be gine ben no heriti en ustad be on be tombe be ta yewtere seeda inshallah taala ha wandiren do ha jangu faddi jangu inshallah naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh